Najutre 20. septembra u objektu Pajčočka predškolskej ustanovi Radosne dzecinstvo u ulički Branimira Čosiča Šteracec počinaju hodzini na ruskim jaziku za najmladších u ramikoh projekta Učíme ruski jazik. Zo dzecmi budze robic, jak i prešlih rokoh, vychovateljka Aleksandra Kolbas. I toho roku počíname so vyučovaním ruského jazyka u predškolskej ustanovi Radosne dzecinstvo u objektu Pajčočka každej stredi od 6 do 7. Prihodza djeci od 3 do 6 rokoh, keďže máte také malé djetsko, chcete, že by naučilo bešedovať po-ruski, šljebodno privece každú stredu mi tam. Hodzini zo školjarami, kotri i u tim školskim roku budu hodzic na ruski jazik na štrednjem stupnju obrazovanja i vaspitanja u Novim Sadu, počnju na sobotu 23. septembra na 9 hodzin u tehničnej školi Mileva Marić Einstein u Gagarinovej ulici číslo 1. Profesorka ruskого jazika Vanessa Mejdješi občekuje krasne číslo školjaroh. Evo, toho školskого roku občekujem 7-8 školjarov, tak sme mali predhodni roki, та ще не знamo що то число затрима. Teraz v технічній школі, що отрима перша година на 9 годин рано в суботу, takže také číslo školjarov občekujem. Naknadno budeme informovať, kedy počnú hodiny u internátu Brankovo kolo. Tam še máme kolo 10, 12, 15 školjarov. Takže še evo nazam, že toho roku holjam toto číslo zatrima, a keďže budeme mať veći školjarov, evo ja budem baš šešljiva. Na nastavu ruskого jazika še povoluju školjare, ktorí prešlih rokoh vyučovali ruski jazik, a tiž i toti, kotri toho roku upisani do štrednjih školoh u Novim Sadze.